салом бинандагони азиз, навгониҳои Тоҷикистону ҷаҳонро дар барномаи ахбори озодӣ пешниҳоди шумо мекунем. Имрӯз 27 май аст ва ҳоло нигоҳе ба унвони чанде аз гузоришҳои барнома. мақомот гуфтанд ду шарики Маҳмад Боқиров ихтиёран таслим шуданд. шубҳаҳо боқӣ мемонанд. вақте маош кам аст ва ё чаро садҳо омӯзгорони тоҷик мактабу шогирдонро бо муҳоҷират дар Русия ва ё кори кироя дар мардикорбозорҳо иваз кардаанд. Квартира ба квартира будам, хонаи мардумда. Иша 200 медодим, иша 300 медодим. Барои шикам мехӯрдам. Сари мо мешуд, ҳам зиндагидам мерафт ҳила. ва таварруми зиёду афзоиши нархи маводи ғизоӣ эрониҳоро ба танг овардаву хашмгину ноумед намудааст. раёсати корҳои дохилии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон рӯзи 27 май хабар дод, ки ду шарики Маҳмад Боқиров худро ихтиёран ба дасти мақомоти интизомӣ супурданд. ҳардуи онҳо дар як намоиши телевизиони вилоятӣ худро ба амалҳои зидди қонунӣ айбдор карданд ва тасдиқ намуданд, ки бо хоҳиши худ таслими мақомот шуданд. санҷиши ин хабар ба воситаи манбаъҳои дигар имконпазир нашудааст, вале сокинони маҳаллаи Бархорух ба Радиои Озодӣ гуфтанд, аз шоми 25 май даҳо низомӣ дар чанд минтақа мавқеъ гирифта талаб намуданд, ки 5 шарики Маҳмад Боқиров худро таслим намоянд. Маҳмад Боқиров рӯзи 22 май дар шаҳри Хорух кушта шуд. ҷузъиёти марги ӯ дақиқ нест. зимнан Дональд Лу, ёвари вазири умури хориҷии Амрико, дар масъалаҳои Осиёи ҷанубӣ ва марказӣ, ки бо як сафари расмӣ меҳмони Тоҷикистон буд ва бо вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон Сироҷдини Моҳриддин мулоқот намуд, дар як суҳбати ихтисосӣ бо Радиои Озодӣ дар бораи вазъи амниятии минтақа, нооромиҳои ахир дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон суҳбат кард. вобаста ба масъалаи амниятӣ дар минтақаи Осиё албатта ман нигарон ҳастам. пеш аз ҳама нигаронии ман вобаста ба вазъияти иқтисодӣ дар минтақа аст, чунки дар тамоми ҷаҳон нархи маводу сӯзишвории гуногун баланд рафта истодааст. ин ба виҷа ба кишварҳои Осиёи марказӣ барои содир намудани маҳсулотҳои онҳо мушкил эҷод карда истодааст. чизи дигар, имрӯз муҳоҷирони меҳнатӣ ба кишварашон баргашта истодаанд, ки барои онҳо ҷойи кор мавҷуд нест. аз тарафи дигар 1.5 соли пеш ман дар Бишкек будам, ки дар он ҷо як инқилобе рух дод. баъдан дар шаҳри Алмато ҳам ҳодисаҳои зӯроварӣ рух дод. чанде пештар дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшони Тоҷикистон чунин ба чашм расид. ҳамаи ин аз чӣ дарак медиҳад? ман фикр мекунам, ки пеш аз ҳама ҳукуматҳо ба мардуми худ гӯш диҳанд. барои таъмин намудани ниёзҳои иқтисодии онҳо чораҳои зарурӣ андешанд. барои аз байн бурдани фасод ва ҳамин тавр дар умум бояд барои ҷавоб гуфтан ба ниёзҳои мардуми худ кӯшиш ба харҷ диҳанд. вазъ дар Афғонистон то кадом андоза метавонад барои кишварҳои минтақа нигаронкунанда бошад? дурнамои ҳукумати Толибон чӣ хоҳад буд? ба фикри шумо оё ҳукумати Толибон дар Афғонистон идома мекунад ва оё Амрико ҳукумати Толибонро эътироф мекунад ва агар не чаро ва агар ҳа бо кадом шарт? We are concerned about the possibility that terrorist groups would again emerge from Afghanistan. We can already see that there are terrorist bombings happening very frequently inside Afghanistan. мо медонем, ки гурӯҳҳои террористӣ дар дохили Афғонистон бештар пайдо мешаванд, чун аллакай амалҳои террористиро мебинем, ки дар дохили ин кишвар зуд содир шуда истодааст. толибоне, ки дар Покистон қарор доранд, мебинем аз он дохил истода ба вазъият дар Афғонистон ҳам таъсири худро гузошта истодаанд. ман фикр мекунам, ки ин ҳама барои амнияти Осиёи марказӣ як таҳдид эҷод мекунад. ҳайати узви мо дар доираи ташрифи мазкур ба намояндагони кишварҳои Осиёи марказӣ вобаста ба вазъи Афғонистон суҳбатҳо доштем ва мавзӯи таъмин намудани амнияти сарҳадро мавриди баррасӣ қарор додем. мехостам бори дигар изҳороти ҷонибдории президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ҷаноби Байденро такрор намоям, ки мо ба террористон имконият намедиҳем, ки на ба Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва на ба кишварҳои шарики он ягон зарар расонанд. дар мавриди ояндаи Толибон нигоҳи дурбинона дорам. мо кӯшиш дорем, ки бо ҳукумати Толибон гуфтушунид барем, то ки онҳо ба ҳукумати худ намояндагони гурӯҳҳои этникӣ ба монанди ҳазораҳо, тоҷикон, туркманҳо ва узбекҳоро дохил кунанд. мо ҳамчунин аз онҳо даъват ба амал меорем, ки барои таъмини ҳуқуқи занону духтарон чораҳои зарурӣ андешанд ва духтарони ҷавон ба мактаб баргардонда шаванд. аз ҷониби дигар мо албатта барои таъмини озодиву ҳуқуқҳои мардуми афғон ба ҳама шарикӣ хоҳем кард.
ба ояндаи толибон умедвор мемонем ки онҳо як ҳукумати фарогиру хубро ташкил хоҳанд дод. дӯстони гиромӣ, суҳбати муфассали ёвари котиби давлати амрико дар масъалаҳои осиёи ҷанубӣ ва марказӣ дар давоми рӯз дар сомонаи радиои озодӣ нашр мешавад. طبق آمارها تنها در 2 سال اخیر هزارها آموزگاران در توجیکستان از کسب خود دست کشیده و اکثریت در جستجوی زندگی بهتر را سوی مهاجرت پیش گرفتند. تعداد دیگرشان روزی خود را از مردکار بازارهای کشور پیدا میکنند. متخصصان میگویند تا معاش آموزگار برای تامین زندگیش نرسد، فرار مغزها از بخش معارف پایان نمییابد. سرویناز روح‌الله و شهلای عبدالله در این باره نقل میکنند. اینجا مردکار بازار است. مکانی که هر نفر بیکار منتظر کارفرما میشیند تا برای تامین زندگیش مبلغی به دست بیارد. میان انبوه این همه مردکاران دهها آموزگاری را دیدن ممکن است. آنها در زمان از بهترین شرایط برای زندگی و احترام نسبتشان برخوردار بودند. در صحبت‌های بدون ثبت آنها می توانند ساعت‌ها درباره تا به اینجا رسیدن خود قصه ها کنند، ولی خیلی کم راضی میشوند این همه پهلوهای کار و زندگیشان روی نوار آید. سفرخوجا آدینایف هم آموزگار است. او گفت زمان اینجا را برای کار انتخاب کرد که دیگر تامین زندگیش با معاش آموزگاری ناممکن شد. شرایط امروز میوار نمیتونه در بدر کوارتیر با کوارتیر رفتم خونه مردم ده. میشه 200 میدادم، میشه 300 میدادم. برای شکم میخوردم. سریمو میشد، هم زندگی دم میرفت هیلا. انتظار کارفرما نشستن در مردکار بازار هم دردی سر دارد. گاهی میلیسه ها آنها را به شعبه پلیس میبرند و گاهی طلب میکنند آنجا را ترک کنند. ولی این آموزگار سابق میگوید انتخاب دیگر ندارند. میکنم درس انتخاب میکنم. برای چی؟ ولی کم اگر 2000 تا 3000 سومون باشه شرایط ما میرسد. 2000 تا 3000 باشه مثل 10 15 20 طلبه را ما درس دادم ما ده بس فرزند خودش میواد روش خدمت ده 2000 ما خاطی و اعلام در زندگیم صرف میکنم ما ده بهترین افجون. تنها در 2 سال اخیر در تاجیکستان تقریباً 15000 معلم مکتب و شاگردانشان را ترک کردند. مقامات میگویند تقریباً 50% آنها به خاطر مهاجرت مهنتی از کار رفتند. یکی از قهرمانی دیگری ما آموزگار زبان و ادبیات است که حالا ترک پیشه کرده و در روسیه مهاجر است. معاش کم او را مجبور کرد که پس از 15 سال آموزگاری از این کسب دست کشد. نسبت کسب آموزگاری هم نه قدر احترام است. مثال چقدر آموزگاران به ما درس میدادن ما احترام میکردیم، خیلی احترام پیشینه نیست. فعلا در 4000 مکتب‌های تاجیکستان بیش از 100,000 آموزگار به حدود 2 میلیون خواننده درس میگویند. اما وزارت معارف و علم تاجیکستان میگوید حالا مکتب‌ها تنها به بیشتر از 1000 آموزگار نیاز دارند. در سر مسئله تامین نمودن مؤسسه‌های تعلیمی با کادرهای آموزگاری در جایهای خالی شده چاره‌های حتمی طرح‌ریزی گردیده است و امروز دانشگاه‌هایی که در این آن منطقه و تیار کردن آموزگاران مشغول هستند دستور گرفتند که جهت تامین نمودن یا تامین نمودن همون جای خالی که در این آن مؤسسه تعلیمی پیدا شده است فوراً چاره‌های حتمی اندیشند، یعنی تامین کردن با آموزگاری جوان. سبب ترک پیشه کردن آموزگاران را مزد کم می‌دانند که ماهی از 700 تا 1200 سومانی را تشکیل می‌دهد که حدودی $100 آمریکایی است و مزد کمی در تاجیکستان به حساب می‌رود. همچنین شکایت و ناقناعتمندی از کار و رفتار این قشر هم به مراتب افزوده است. ترک پیشه کردن آموزگاران پدیده نو نیست. فرار مغزها به خارج سالها باز ادامه دارد و کارشناسان از عاقبت‌های ناگوار آن هشدار می‌دهند. برنامه اخبار آزادی را تماشا دارید. بالروی به سابقه قیمت مواد غذایی زندگی بسیاری ها را در ایران سخت و مردم را ناامید کرده است. بعد کاهش یارانه ها در ایران نرخ مواد غذایی از جمله نان و روغن و تخم 2 برابر افزود. اعتراض ها بر ضد بالروی نرخ ها را مقامات با زور فرو نشاندند، اما ایرانیان خشمگین و ناامید باقی میمانند. همکارم زرنگیزی نوروشو گزارش میدهد. تورم زیاد و افزایش قیمت مواد غذایی ایرانی ها را به تنگ آورده است. تخم‌مرغ که نیاز داشتیم اومدیم 95 تومن شونه خریدیم. آخرین بار 45 تومن بود دیگه، تقریبا 20 روز پیش بود 45 تومن بود، الان 2 برابرم رد کرده. 95 تومن خریدم. بعد کاهش یارانه ها در ایران نرخ همه گونه مواد نیاز اول 2 برابر بالا رفت.
بستنی خریدم با چشم. بستنی که اون موقع شاید 50 تومن نمیدادم، الان 120,000 تومان پول دادم. болоравии нархи гандум дар ҷаҳон арзиши нону маҳсулоти нониро дар ин кишвар ҳам боло бурд. бо сабаби таҳримоти сахти иқтисодии амрико зиндагии мардуми зиёде дар Эрон ба сахтӣ мегузарад. сокинон мақомот ва мудирияти нодуруст дар бахши иқтисодро сабабгори аслии буҳрон медонанд. ин вазъ ҳам боис ба эътирози мардум алайҳи раиси ҷумҳур Иброҳим Раисӣ шуд. бо роҳи боздошту қатъи интернет мақомоти Эрон ин эътирозҳоро хомӯш карданд. Иброҳим Раисӣ, раиси ҷумҳури Эрон, барои гурӯҳе аз сокинон кӯмаки молӣ пешбинӣ кард. مدت 2 ماه به عنوان کمک معیشتی به دهک‌های اول تا سوم 400,000 تومان اختصاص پیدا خواهد کرد. аммо аксарият мегӯянд ин маблағ барои таъмини зиндагӣ кофӣ нест. مادر من مستمرگی تامین اجتماعی خرجش نمیرسه بدبخت گذران زندگیش. خب دهه 4 گذاشتنش. مقامات تلاش دارند نرخ‌ها تنظیم و نظارت کنند. تعزیرات هم راه به راه میاد گیر میده به ما. آقا این تخم مرغ چقدر اینقدر میگه؟ نمیگه آقا این تخم مرغ چقدر خریدی، فقط میگه باید بفروشی اینقدر. نمیگه اینو که خریدی از کجا خریدی، چقدر خریدی، برم اونجا سر بزنم. فقط میاد راه به راه چپ و راست میاد ما رو می‌نویسه. رئیس جمهور رئیسی گفت امید دارد که میزان تورم تا میانه‌های سال 2023 کاهش خواهد یافت. ولی برخی از تحلیلگران میگویند باید اصلاحات کلی صورت بگیرد. برید از این مملکت. بزنید این اقتصاد و این مملکت بدین دست کاردانش، بدین اقتصاددان، بدین مدیریت داشته باشه، مدیر باشن تو این مملکت به این غنی، به این ثروتمندی همه رو به خاک سیاه نشین، چه من کاسب، چه اون کارمند و چه کارگر. агар умр вафо мекард рӯзи 29 май филмсози шинохтаи тоҷик Бахтиёр Худойназаров 57 сола мешуд. ин ҳунарманди саршинос 21 апрели соли 2015 баъди бемории тӯлонӣ дар Берлин вафот кард. ҳамкорам Хиромон Бақозода бо яке аз ҳампешаҳо ва дӯстони наздики Бахтиёр Худойназаров ки то рӯзҳои охир бо ӯ буд суҳбат намуд. мо ҳоло дар қабристони Тегели шаҳри Берлин қарор дорем ки макони охирати коргардони тоҷик Бахтиёр Худойназаров аст. чунваз шумо дӯсти наздики Бахтиёр будед. чаро маҳз Берлин ҷои охирини кору зиндагии ӯ шуд? Ему нравился этот город. На самом деле этот город бахтиёр ба Берлин муҳаббат дошт. ин шаҳр як рамзи демократияи кул ва озодӣ буд. Тотальную, наверное, демократию, свободу. бахусус барои касе ки аз собиқи иттиҳоди шӯравӣ омадаву дигар девори Берлин ҳам вуҷуд надошт. Да, тем более для человека оттуда, как мы всегда говорим. барои касе ки ба қавле аз он ҷо буд, ӯ барои кору эҷод ва зиндагиаш илҳом мегирифт. ғизояш ҳамин буд. ӯ мегуфт ки гардиши шабонгоҳӣ дар шаҳрро дӯст медошт, рафта кӯпрукҳоро тамошо мекард. рӯзҳои охири умраш чӣ хел гузашт? Ну, как известно, от болезни не застрахован никто. ҳеҷ кас аз беморӣ эмин нест. бемории сахту мудҳиш ӯро дар 49 солагӣ бурд. ин бемории табобатнашаванда буд гӯем ҳам мешавад. мардонавор пушти сар мекард. Переносил он ее, на удивление, стойко. Он знал свой диагноз, но он не показывал своим видом, что он... медонист, вале ҳеҷ гоҳ нишон намедод ки азоб мекашад. рӯҳаш қавӣ буд. то охирин лаҳзаи умраш рӯҳаш пурқувват буд. бинандагони гиромӣ, мусоҳибаи комил дар бораи коргардони шинохтаи тоҷик ба ҳамин зудиҳо дар субунаҳои мо гузошта мешавад. бо сипос ба шумо бинандагон ки то ин лаҳзаи барномааморо тамошо кардед. нашри навбати ахбори озодӣ ба анҷом расид, вале хабаргузоришҳои навтарин дар вебсайти мо ҳаст. умедворам дар 2 рӯзи оянда истироҳати хуб дошта бошед. то дидори навбатӣ, худо ёри ҳар як шумо.